Hello, thank you mwiroreri wa KTG official gatho cia mwanya ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithuĩ. Thank you ni tondu wa gutwirorera we ukoretwo wi hamwe na ithuĩ ukirorera YouTube channel yakwa uga subscribe uka like uga share na uga comment. Ngai witũ akurathime na gwike wega na kungikorwo ndu subscribe ite ndaguthaitha tuitikire gu subscribe KTG official rekai tukinye 7,000 tuthii uguo tumirite nginya tuthie kunene ni tondu wa Ngai. Ngagucokeria ngatho ni tondu wa gwikarania hamwe nani na wanyu no uguo ngakuririkania njukite ni tondu ndina video ingi ya maundu maria tugeragira turi aciari, challenges iria tugeragira turi single mothers tukirera ciana citu na ni ndiretikia ati Ngai ni egutwika wega muthenya wa umuthi na nie hana example nikio giatuma njuke na mwana wakwa nigetha twarie kana auge maundu maria agereire hindi ria ndamureraga mamwe matiari himega mamwe kuku ni ndafirire na ni ndetikia ati Ngai ni egututeithia na ni tukurani undu umwe kana maundu meri. Ngai akurathime. Stay tuned. Njitagwo KTG Njori twaritiri riracenjia na ngamunyita ugeni ngamwira tutwarane hamwe thiini wa video ino. Video ino tukire na kairitu gakwa nigetha twarie maundu maria mahingaga aciari mahingaga ciana tondu mundu ni mundu na ngakuririkania ngaguthaitha muno kungikorwo wi hau hetuke heo gya gu subscribe KTG official o like o share o comment na nitugukena ni tondu wa maundu macio mothe. Karibu sana na Ngai akurathime. Thank you so much, Kate. Nah, you are what will I say? Icon. You are a strong woman. You are a strong one. Negwira go tondu thikagirira rwano rwaku. Ngawona ndingenda kwikira iratu. Uria wira gwate wikira iratu ini icio ndingenda. Ndukanende kwikira ni ndito. Ndingenda gwiciria horo wa kwikira iratu ini icio. Na Ngai ni arathia gutwarite wega na gwika maundu manene. Ni riu ri ndenda guthikiriria rwano rwanyu nie. Gwiciria riu nie gukorwo ndi haha gatagati as in from riu we ni waigatwo. Riu niki urenda riu urenda kumenya kinene. Uria mukoretwo mukirirate kuma toigatwo kana ni wathire ku ugwika atia gaka nako haria reke ndio gwita gaka no ni rekega Esther nake haria akinyire akimenya riu ni ndatuika muiritu na ndirona muthuri akijuka guku nyumba maundu ta macio guo Esther no go ni onaga anjirire wa munyitite bara ya githithanio iko muita ndamuitite ugaita mwana we ni goita iria mani iria ithu twaingatwo ri twaingatirwo in fact kairitu gaka no gakuherukano ruitu ruothe kuma haria gakimenyeire tondu twaingatirwo koge kanini muno ndikwenda kuga twaingatirwo ri tondu andu manjagiria gutara miaka riu ni manjirie kundarira miaka agaki wambiriria gutarira Esther mwaka gutarira Esther miaka na no video no yororagirwo ni andu aingi no Esther no kana kanini ni kanini we no nerionete ona kana no gakurane no na kangikurana ri gagakurana ihinda ria kuria kinya ria Ngai gate kufoco ni mundu kana kindu tondu ni ndikarihire thogora thogora ngoro ni kuri hari ni ndihire mwana wakwa thogora mathina maria ndagereire ndakamagerera tondu ni ndimurihire thogora ucio na Ngai ni agigateithĩtie na Esther ni murata wakwa muno and Esther by there is a very strong lady ni kairitu very strong kuma kenda gaka urona kedige gweta gaka tondu riu ni anenehete araire thank God hey mwana munini ri ndoragia riu mwana wakwa ni agigakinya nenehe akinyie miaka ta kuma 15 uguo ngamwandikagira tumarua ngamuigira hau agakora tumarua piro-ini riu no uria riu no ni anyandikagira niliandika siku moja ndio ilikuwa inapanguza meza. Wewe unaandika tena? Kwani ilikuwa anafia ukinikiandikia barua unafai ku take care ya kuiangalia. Siku na zile ziko kwa archives. Ilikuandikia. Na idhuere ka muiretu wakwa ri ajiririe gutwika resilient kiu ni githungu mami ukanjira ni good. Resilient inamaanisha yani strong si kama strong yani
mtu mwenye hakufi moyo. Weather storms zikuje niko tu. Kuma eda by the way. Todo bere ya Esther ri itanagia da ya Esther ri ndaruzite ciana 4. What? 4 children. Riu no wa gatano. Kuruza zini ukagia ciga kwa umwe kahi kamwe gagikwira nda nikuhurwo by the way. Haya. Tugikiuma tuhitwire na tuire tutwire. Na ona ngige uyu ri ndagitari maugite ndangikinyia term. Koguo ni ndaheirwo bed rest throughout kuma rira ndamenyire ni nda conceive ndina kindu ta 2 weeks. Ndaheirwo bed rest throughout. Niguo bed rest ire uigwa ni complete bed rest. Na ndirikanaga edari ni ndamwaragiria. I was still naive. Ni ndamwaragiria ngamwira na funny enough ndamwitaga mam. Mam we umenye wikare hau yo and she became my best friend. Tondu ru guku ithia hurire guku no anyway haria hena credit mundu ni aheo. Ni ndi data ya yoyo muthuru ucio ndahurire na ndanjikire matharau na ndanjikire uru na nyambe njuge atiriri ni kuri andu mekuona video ino mambiria kuria mutumia araria mbere ya mwana angaki there is ni turi no ndo twasetire twina Esther. I was very categorical. Esther ucio ni baba wanyu niwe wa guciarire niwe koragwo na kirathimo giaku na nie twahitanirie na baba wanyu tiwe. No tondu baba wanyu ni akiregire gutuika gukorwo part ya muturire waku ri ndungigikua kana ukiuge ati ndugugitura. But that is your father. You are supposed to honor him. You are supposed to respect him. Na ungikaigwa ni uguthie kumucaria nie ni ngakondo wa mbere kumutwara kuri ithiari. Niguo I don't hold any grudges against either wa mwana wakwa na mwana wakwa tondu ni mwana wake. Niguo na thengio kwi Ngai ona agika maundu maria mothe kire moru na marituri ni hari undu mwe njugaga Ngai amurathime ni tondu wa kuhe mwana. Niguo Ngai amurathime muno. Na ni tondu ni njui ni aroragira video no he ide areroreire nginara numa no gutikire no horo arakurubate urubani iranuma jane yo no riure irumani edi Reri bali berari gundu ria wakagia ri atiriri eciragia ati ndio au ndio wake. Niguo eciragia uri andu maga miaka miaka 17 mithiru ri noguo inumaga Ngai riu no Ngai amurathime. Niguo despite whatever he did, whatever we went through, Ngai amurathime tondu ni aheire mwana. Niguo na ndigitagwo nyina wa mwana umuthi. Ingitagwo thata. Niguo kana maritwa mangĩ metanagwo no tondu ni etikirire Ngai akimuhuthira atuike niwe ukuhe mwana. Ngai amurathime tondu ni aheire mwana mwega, mwana muthaka, mwana mugi. Niguo koguo ri Ngai no amurathime tu ni undu uhoro ucio. Na ni nyendaga kwira mundu atiriri if it did not work it was not meant to be. Ngai kuraga nati tondu aga it did not work. Ours still did not work, though it went with the extreme, but it did not work. Tondu ndiendagwo iki atia work no product iyo ri turomiteire product iriku riu ndakigia nda mwana ungikirwo ndagitari makiuga ndangikinya ndangikinya term na nima ndakinyire term tondu ndamuceria na mieri 7 months na hidio riu no igwa ndi bed rest nikuo honjohetwo ndandikae kuma riu ni ndakikaragiria ngamwira riu we uikare hau ukae hapo we ujue hakuna mahali unaenda na tugakiaragi ogwe nda athaka ngagikena muno tondu riu I was not feeling lonely. So she became my best friend o kuma tene and she really fought na ngigicoka ngimuciara ndamuciara ri to realize at a very early age ari na kindu gitagwo juvenile diabetes ana murimu wa cukari gaka ndagitari ningi makiuga gaka gatingikirio na miaka 5 gaka kana gaka ndakura mwana uyu wonaga umunyitete oguo arigoya hanini oguo the next minute agakorwo ndareigua mugatengera thibitari
na muthenya umwe ri just to cut the long story short Ngai ni akimuteithirie na ndagitari iria ciugite ndangikinya miaka 5 ri na in fact they even prepared us at the mwana ndangikinya miaka 5 you prepare yourself anything can happen between now but the devil is a liar tondu riu ni twagikinyirie actually she's celebrating her 21st birthday next year ithio cio tiwe Ngai niguo ndagitari makaugo Ngai akaugo akwira so mwathani akoretwe mwihokeku na gutikiagitio challenges imwe twana kihitukira na ona gugikinya he hindi ndakinyire handu Saimoi ngienda ku pass rejection ile ndari nayo ngienda kumukiriria riu mutiganite na muthe riu ni twaikara ni twacoka riu twatigana riu ni twatigana ri riu githe ndiakiingatwo tondu na in fact kindu kiria kiatumire nyingatwo ri ni gukiga tondu ndakiragwo ndi mukigu okire akinjira ni anoga ni kuikia mutumia mukigu na agicoka akinjira thiei mugakwire kwanyu nikuo kurwaragwo tondu wa mwana uriku tondu mwana uriu ri ari aga special diet ogo ni dawa turaga nyuaga dawa na special diet ndangiarire irio irario ni andu aria angi na ni akihuthiraga mbia nyingi riu nderirwo thii mugakwire kwanyu nikuo gwikaga atia kurwaragwo riu tugi ni kanini kari na mwaka na mieri 8 1 year and 8 months riu andu aria meka mathabu the chereras no magikire hau 0.0 whatever makimenye riu ni hindi karathi na tumagoro hindi yo guo na kari very sharp muiritu uyu ari sharp undu amakagia tondu ena mwaka na nuthu ri ni oi kwaria no ndoi guthi we mbona ulijua kuongea mbele ya kutembea ndio sahi mwathia mukona ng'ombe handu riu kamwira unaona ile ni ng'ombe ya Masai yako ng'ombe ya shai ndeguaragia na reke ngwire Saimo Ngai arohe mutumia wothe utari mwana kana niguo Ngai aroiguira mutumia wothe we wi hau na ni wiriragiria kugia na mwana Ngai arokuhe tondu kurera kana ri it is very enjoyable ugikarora ukona kagikuruma gagithie gakihaka giko he ndiui wamenya guthie Saimo mwana una tikerumi ni ngenda ukena akuite andu gakundi bia uge sorry tondu he hindi athire muberethi-ini uguo akirugama uguo riu ndukimukirite nguo na ni kanitha muthire ni aramenya guthie no ndoi riu ni ndi amenya guthie tondu akimenya guthie ri aguire na bebe woka kuma ngorofa-ini akithie uguo stairs ate iri akinya ari akirugama hiyo ndio ilikuwa breakthrough yako ya na kuba akimenya guthie yaguire ikirugamite nona bebe woka yago togure tuikaraga gwa kire na ngorofa yaikurukire uguo stairs-ini uguo igithiri gwikirugama haria kuma hau yauma bebe woka ini no guthia athire yokirire ihurite ndekiri undu Ngai nona ndekiri undu no ni aragia akaria riu ri ni twathie kanitha ekirite uguo ndimwikirite furana uguo guo riu tukuo ritwa kanitha ndagikaumbaga wega tondu twakiri na tuindo hindi iyo mwana githie nu ikari gakuhi mwana githie kirugama muberethi-ini riu muberethi ni muraihu kumukira akihingurira mai akigia mai agicoka agiuka riu kanitha na ni mbere ya andu jaji ni mai maji jaji araitika tu karigo but it was really enjoyable and it has been very enjoyable bringing up this girl the challenges the ups and downs it has been beautiful bringing up this girl na kumote negi twakiuma hau tugithie twaingatwo ithu twathire gwitu tugicoka tugikiingatwo na gwitu ndikwenda gutindira muno hau naki niguo tugikiingatwo riu ithu twokire nigetha riu twambirie guikara na kana gaka gakwa twokire Nairobi slums-ini na guku Kware gicagi gia Kware ugithi pipeline nikuo twokire na kana gaka gakwa tukiambirie riu muture ni wacenjia riu turakoma thi riu ndio kaigana atia no kanini ona gatiakinyitie miaka 2
turakoma thi ni kuraura kuria turaikara and tumaundu tu tuothe tugagikorwo to maica magigicenjia magithuka na muthenya umwe ngigua nie ni ndakinoga ni maica andu ni makirugano ru rwakwa ruothe na andu moragia ni mwana uriku ndahete thumu ni uyu o niwe ndaheire thumu na ndamuhe thumu ri tamaka ndakuire nikio ndirakwira uyu nginya mutwe wa mbia ugathii ukagura ndawa ya mbia gwika atia na niguo twina thina twina thina tutiri handu tungithie ni tuingatirwo ni ithe tutiri undu twina guo nie ngimenya nie ni gukua nie ngimuhe asa ndambire guthie ge introduce into prostitution kainange no riu ndagatiga kanyumba na ni kanyumba ka mabati ngarira edi kanyumba ngona riu uria ngukora nyumba ihite kana gakwa gakunjirwo hau kahite it was a very very tough life na ni muturire wari na a lot of bitterness ngona riu mari ngioka mani gakora kana gakwa kahite ni mabati ni kahite tu mabati ni gakuna no ria nyumba cia slums iheaga ikacinani oguo no ni ndagithiaga ngona ringi ni ngukora ni kairwo ngona ringi riu ni nguthie no menya nginya gakuburi karia oingite nako ni kanini ona korwo no mundu gutua riu ndigociria icio ni akiui kanyonaga gakena kiroko ni ndirikanaga tari kiroko edi riu ni ndirikanaga hindi ndathire ngithukuma handu ngihurira andu nguo ngithukuma ngikagurira riri no ni t-shirt twendagio 250 twa Adidas na kanyatha ka Adidas mwana ucio ri hana tondu by the way twaingatirwo ni ithe tutari na nguo ona imwe tiga iria twekirite mwiri tutiari na nguo ingi tugicoka mwana uyu ri nonake ngwira marakara ni moru tondu diaper iria twaumire nayo ndamaigire for 7 years ni akamugwanja ni kurakara njuragia Ngai o muthenya mwathani nie ndire mundu ndatunyite muthuri na gutiri mwana wa mundu wariraga akauga baba o ni oirwo baba itu riu ndu ni oirwo I was bitter I was very bitter even with life and God and all that no Ngai ni agituteithirie tugikiuma ngikiuma koinange gukigia biacara gikia gukihia niguo indivine andiaheire na ribu ndia njuritie atiriri mam kwani kabisa hakuna mwenye alikuongereza ngamwira gutiari na rurita ore muthenya ungi wewe mbona ulikuwa unafikia hiyo story afterwards nataka kujua in fact twaragiririo horo wa riri sex education okay horo wa sex airetu uria mathia ni mwaragia nginya uguo yes nie ndietagirira mwana wakwa kahe ng'ano ni andu aca tondu kumuhe uria gutagiriire tibe kumuhe uria gutagiriire niwe tetera wewe mundu mwega but society iria twinayo ikuhe mwana waku ndeto uria gutagiriire ongoro ni theory araheo ekuheo theory na heo practical. So me I talk with my daughter no ni ukimenyaga kuma haha ukwario na age ino ni angihota gukikuo u to riu ni mundu mugima uyo aya makoragwo moi nginya maundu maingi gutukira ndakwira so yeah makora ona tiga no Ngai kunjiguira thari ona ire tuta makora me very rebellious no Ngai nie kunjiguira tha na Ngai ni gukucokeria ngatho ni njokagiria mwathani ngatho ni kuhe mwana mwega niguo riu kuma hau tugikiuka hindi ro tugicoka ri tukikinyua thumu ndakuire ni ndonire ndakahumburio uguo kiroko ri ndakinogora uguo ndirakwira ki enogoririo u no ni anjiririe atiriri tutananyua thumu ucio to ni hari na kamung'ang'ano we hindi riu ni karahota kwaria ni araria riu riu ona ni twambiririe riu uria gukihana ni anjiria ati mam nikwambie
siku moja utakuwa mdosi. Utakuwa unaninunulia bike. Na ile kitu yote ninataka. Ngea ndeto icio ralio guciarithia na kuma tuini we. Kidoke ndetonia. Kwanja riu gwarora nginya. Rete ugo ndugikaiguira tha. Ndingige maiguira tondu ore ndanaga. Tugikinyua thumu no Ngai akiriona mubango mwega iguru ritu tutiagikuire rucine tugiukira turi anyotu muno. Na kuma hindi yo ri tutiakiuragire ringi na Ngai agigitucenjeria muturire ona gutuika ona gitucenjeria muturire hau niho ndathire twari na mundu uria wari HIV positive tuikara nake 1 year ucio niwe waheire mwana wakwa nginya kiru akimwandikira muiritu wa wira akimutwara cukuru riu muturire ugikatia ugicenjia no riu ndakimenyaga na muturire ugigiuka uguo I was bitter with life indira mundu ucio atutigire kwanja tugicoka thina-ini wari muingi muno riu wa corona bitterness riu ndari I was very bitter by the way arafu riu ndarora mwana wakwa ri hena uria we hana ta mwana wakwa ngekire uguo muno wa moko moko tu moko ma mwana wakwa uguo tu mako mahana tari ko ithe uigereire carbon uguo marutu serious ai riu wa mona gokaigua ndamona nginya rimwe ngaigua ta ingimatema akorwo atari na moko mau ni bitterness I was bitter tondu reke gwire ni kuri hindi ungigia mwana na most of the single mothers I'll say this ni makoragwo na a lot of bitterness tondu nginya ukoragwo aciara mwana kana ringi ona ni mbamba urari nake ugaciara mwana agatuika copyright ya mundu ucio riu karigwo riu giki no kiririkania kia mundu ucio on as much as we want to move on ni ugwika atia no uramuririkana and at some point ona wakwa ni akaingirire nathari na tondu miaka no iragithigithie to nginya akaingire thukuru niguo na muturire ndakire naguo ndahuragira andu nguo na but this time riu riria muthuri ucio atutigire twagithire guikaraga Mwiki andu aingi riu onare mangiririte muno moi genesis itu ya Mwiki na itura ria Mwiki ni ndiugaga ni ndaumire itari murathime tondu ni ndirikanaga hindi mundathamire Saimo ngikira indo pick up muthenya barigisi ngirira niki ngiuria kana indo ici ni ciakwa no ciothe ciari cia second hand tugithie tugicaria twari na kanyumba riu kanyumba gaka gatirio naki na nguci ndo aririkane twari na carpet ga karatathi riu ndamwira ikara pale kwa dining atire carpetini carpetini pale kwa dining ugaikia irio guo agacinyita and we found that ni twambiririe riu gukena o uguo tuhana see we are happy people nginya umuthi na ni tufaitaga we fight challenges and tugigiuka uguo tugikorwo twi friends no between guthie gwake gwa cukuru na kindu standard 4 ni ndamenete mwana wakwa tukumumena ndamumenete pio kai kumumena uria mundu amenaga mwana ndurenda kumuona I think that time I was so depressed tondu nginya mwana agithie thukuru mwana wakwa amenyire gwakia gasi ena I think ena thari na ni akie okire haririe nditoro aruga cai ekire nguo ona ndireta kumenya kana egwikira cigari kana atia ningi riu ni ekiraga cai ekikira njagi-ini ahorie ngokira ngamuhura wamuria ki ni ndiui no ndiramwenda ndirenda nginya kumuona na hanini ngamuhura ndamuraga na matari guku agathie ithite akiumaga thakame na ndekunywa nginya cai ucio ndekunywa I know it gets emotional at some time. Producer utanipea serviette. It gets very emotional to even to us. Na ni ndamumenete muno ngaigua wakoria gikirago kiu giothe ndamuhuraga agathie akinunuhaga uguo thakame na ndananywa nginya cai ucio na nathari ona ndirokira kumurora uria mwana uroraga mwana kana ni uria mutumia hari agiria nginya kana gake I was very bitter with her ngona koroti weri hi muturira kwa ndungiathukire na
tukigithii uguo auma agithii ri ni ngarira riu ningi ngarira tondu ndananyua cai ngoya cai uria ngamutengereria cukuru ningi cukuru ngamuhura ningi na ndiu kiria ndiramuria ngarakara hindi mo Saimo ni ndarakaririo ni mwana ngimuita na mukwa gutire ati na mukwa edi ndabitire na mukwa ngimuoherera ngiriru-ini ngimuita pio no riu ningi ngarira ni ndiu I don't know wacoka wamuohora ndacoka riu ndamuohora riu ni ndamumenete ndari na a lot of hatred na bitterness na ngwiciri ni aririkanaga no ari uhoro wa bitterness iyo na hatred nginya riu hindi ria ndonire ni nguraga mwana wakwa niguo leta tu ria ndonire ni ngumuraga na riu athie nginya athie cukuru ni ndariraga muno ngera Ngai ndeithia kwenda mwana wakwa no ni ndagicokire ngimenya ni kurerwo kure ndarerirwo kwina rejection niyo enda gutamba yuke kwi mwana wakwa and I really prayed ngira mwathani Ngai itikira tu gutuma itikira tu Ngai gutuma ndikae gutambia hetire dia ndinayo hari mwana wakwa niguo no ni ndamumenete ngona ndiramwenda and Saimo it was not easy ndirikanaga hindi mwana uyu aitire iria ndiari na kindu kingi ngandare na ciringi 10 ngimugurira iria ndamugurira iria riu ndamugurira iria nigetha no cio iria ndinacio ciringi cio 10 amugurira iria nyu riu agithi guikara thi igita iria haha arenda guikara wega ari akigutha iria riria rikigwa na ndiri na kindu kingi ndiri nakio ndiri na mundu witu ingiariria ndiri na mundu ingita and Saimo it was bad to ni ndamuhurire ni ndirikana ni ndamuhurire ngiona ni agwa ni akira rugi ndamuhuraga uru nginya ukamugutha iteke agathina ku no riu ri you are so depressed ona wewe mwenyewe ndure understand tondu tikuga ati ni ndamenete mwana wakwa and today she knows tikumumena ndamumenete but she knows that I was going through something he kiundu ndageragira kiundu kiari kiritu muno na maybe she can give that experience tondu ni njui atumia makoragwo mahana uguo makahura ciana ciao muno ni tondu wa marakara ringi ma muthuri kana marakara maithe kana marakara na ringi to ithe na mutumia ona ringi muthuri na mutumia ni maraikarania no mena ciana na ringi ni uhite irio koguo urenda gu transfer marakara maku kwi mwana sometimes no umenye na sometimes you don't even know sometimes mathina mare mundu ageragira ni matumaga mundu one ta hihi mwana utari okire bad luck but in the real sense ona mutumia ucio kana muthuri ucio ringi ni undu wa kuhitukira maundu mau ndakoragwo akienda gwika kindu kiu eka no ni ukoraga ni wagika at that particular moment na we suffered a lot with my child na ugakora rimwe nginya ni mwana ni gwika kahithia kanini tu ukamwira thie toro na ndekuria nginya kindu na ni ukurugite irio serious yes it was that bad until ria thire class 5 ngiona ni nguraga mwana wakwa na ngiona riu rumena ruru ni ruria muthenya umwe ri riu haria riu ndonire riu ni gwathuka pio ni gwathuka now this is this unless it is going to be a turning point haha riu ni uguo muthenya umwe makirwo cukuru mandike types of wild animals mwana wakwa andikire my mother andikire my mother so mwarimu ni endire kumenya riu andikire my mother niwe wari mbere my mother na riu other wild animals riu mwarimu ni endire kumenya atiri niki giatuma mwana uyu andike my mother so akijira na akijariria muno but on what I know is that I was going through something ni ndara ndiokiraga niguo ndaturaga toro Saimo na haria riu ndakionera kawira gathiga kiruta but it was a very tough moment kana gakwa ke nathari nginya riria kinyire class 4
na riu agithie onset ya kuingira class 5 niho ndamutwarire boarding. Okay. Na ndiamutwarire boarding tondu ndamutwarire riu nigetha riri nyone kana ni ndimumisaga marakara maya ndinamo maingiri. I want to first deal with myself. Okay. Nyone kana marakara maya ndinamo maingiri ni megwika atia ni meguthira. And I really thank God tondu I found myself. Okay. Ni nderealizire na ngiona na even ndathia ni ndirikanaga tukianjiria riu kugia ndugu akahuragira thimu akanjanire te snacks no ni njui anjitaga ni ndwa snacks. Okay. Muno na Ngai akiri mwega ni atumire tucoke gukihota ku build relationship itu na tutikiagite gukururana 1 2 3 but today I can confidently say that my daughter is my best friend. Ndeto icio nitwaririe tukimuherera. I found it was good kumuherera na kumwira na kutuma understand what I was going through that time na tikwenda na Ngai ni agituteithirie. And today look at what the Lord has done. We are here today, we are good. She's my best friend, my confidant, my udaku mate. Tugikora mundu na udaku uramucina pio ona ni ukuigua thimu mamu wacha ithuĩ twaragia nginyaria tugeka ũũ. Yeah, she's my best friend. Okay. And I really thank God because of that. Hii gukĩrĩ maũndũ mangĩ ndamukwazire namo na ndiũĩ. Nĩ ureke Esther nake atwire tondu we no wakiaria mwena waku. Esther nimeona umetoa tu machozi. Nikukumbuka man. Kwani ulikuwa hiyo time unajielewa? Sawa. Sinazongea Kiswahili? Ongea Kiswahili ni sawa. Sasa mimi actually I remember kitu ilikuwa imeni affect sana. Hata social wise like ku interact na watu. And then most of the time watu walikuwa like kwani wewe una baba, yani hata parents unajua watoto tuseme kuna event shule so most of the time maybe mama atakuja atakosa kukuja so watu wakuje wazazi wao wakuje so utapata udem kwanza. Nakumbuka kuna msichana alikuwa anaitwa Nicole walikuwa na pesa alikuwa analetwa na babake na nanunuliwa I think dairy whatever ni yogurt alikuwa analetwa. Sasa kila time alikuwa ananiuliza kwani wewe una baba mamako amekataa kuja shule kwani wewe hivyo. Sasa hizo vitu zote and then hiyo ni shule. Sasa si of course siwezi ongea na siwezi ji express mpaka wa leo. Mimi kama kuna kitu inanisumbua mimi unyamaza nina deal nayo. Sasa nikirudi home mwenye ninajaribu kupata ako ka safe space ako kakundio anani push sasa hivyo sasa. But all in all nakumbuka kuna siku I think alikuwa ametoka divorce sijui ni kesi alikuwa ametoka koti. Sa of course ukiwa na kitu kama hiyo mtoto most of the time anatendingi kuwa rebellious. So nilikuwa rebellious and then mimi nilikuwa na group ya vijana wangapi? 4. So mimi na vijana tulikuwa tunaenda tunaiba mayai tunapanda juu ya stairs tunaanza kuchapa watu nazo. Sasa wao watapatikana wao watapatikana mimi nikipeleka mbele ya matunda wameiba sasa si niko rebellious sasa niko lekata nikifanya vizuri sindachapwa tu kwani sinifanye niende nisemwe. Sasa mimi nikifika hapo mbele wazazi wanaona aka nikasichana wanaona aka ni innocent vijana tu ndio wamempelekea kufanya hivyo. Sasa hiyo siku nilikuwa na 4 bob. Nakumbuka zile wallet fulani za Safaricom. Sasa nilikuwa nimesave, nilikuwa na 4 bob. Kama mabashika wangu tufanye hivi. Endeni mchukue sweet zenye mnataka mimi niko na pesa. Hiyo time sweet ilikuwa nazo 50 cents. Nikamwambia endeni mchukue. Man nilikuwa na pesa. Nikamwambia leo ni mimi na waspoil. Mimi nachafua meza. Basi ziliginya. Sasa mimi hizo 4 bob sijui nilienda kwa bag nikakosa. Nikamwambia si tuibe nyinyi msijali nyibeni mimi nitakuja kunini nitakuja kumongelesha wa shopkeeper ni mdistract nyibeni sawa kaiba tukaenda tukajiseti kwa hiyo plot yetu kulikuwa na balcony refu tukaenda tukajiseti kwa kakona. So sisi nikokula maswiti au wasichana wengine tunaambia nishawatoa game nyinyi hata mpati switi nini wewe ndio una recruit watu watu walikuwa wamenitambua wewe usicheze. Sasa nimekaa hapo kwa kona wa shopkeeper ni kama akajua kuna switi zimeibiwa. Sasa akaniita I mean kaongea vile nikaongea nikaanza kulia hapo nikasema mimi hata sikuwa najua ni nini. Akasema nitaambia mama we
Nikasemwa. Nilitandikwa. Nilikuwa nafanya hivi. Unaumwa? Nilichapwa na nikalala bila kukula. Naambia wewe sikazi hapo ni kuiba sweet, enda uibe zingine ukakule. Sasa as in hiyo yote, hizo vitu zote zilikuwa zinani affect in one way or another, but I really thank God sasa niko sawa. Na hiyo time ulikuwa umenyongo. Ulikuwa unajielewa? Alafu unajua nimenyonga. Sijui ulikuwa umeninyonga uniform. Sijaosha vizuri ama sikuwa nimefua uniform vizuri. Hapana, nilimnyongea walishtakiwa. Walikuwa wamesimama mahali na kijana na nani yale. Kalikuwa kanaitwa aje ako gani? Ndio ndio ukomori. Kareke gwire ni we single mother. We single mother ri you become very defensive. Tondu riu ri andu moe single mother maundu maria mothe moru ni ma single mother. Ciana ciahitia kundu ni cia single mother. Anga ciana iria itari na mitugo ni cia single mother. Ciana ciagana yani ni hari kana narrative andu makona ko ga single mother ni ta mundu tarehota ni ta ki riu no nginya ukorwo defensive. Yani single mother ni monagirwo muno. Koguo ni ndari very defensive na mwana wakwa. Riu ri agioka agicukwo ni nyina wa kahii kamwe ati ni kahwaini ati Esther ni ekuhingiririe kahii kau andu karuthingo-ini ande Esther eni ati andu karuthingo-ini na kwari utuko sasa niliekelewa haki. Ati andu karuthingo-ini nduguita mwana ucio ni wa muiteire edi no ria urauga kwanja riu ni muthuri na mena baba wao na ciana icio riu ni cia aciari ri riu ngeigua hihi mwana uyu riu ndaramenya ruo ruria ndiragerera andu makuonanaga kuo kega mareciria ni mundu wi nake uguo riu ngimuita ndenda kumuikia kuria ngoroba thi ngicoka eni it was bad gicoka ngiririkana ni kana gakwa kiundu kigwa it was bad by the way ndakumikia thi wa ngoroba ni na ndio turaikara for the floor riu ninde munyitete ugu ninde muitete nginya kundu riria ndarutire mukwa ucio ndonire ire maguku ndenda kumuikia na kuria thi ndai ndio ndimuhurite akenda kumwo ni ilikuwa aje Esther? Ilikuwa mbaya. Ulikuwa umefanya hivyo? Mbona ulikuwa hapana, mimi bedhemi sikuwa nimemfungilia. Hata sikuwa nafikiria hiyo kosa. Haki ya Mungu, haki sisi. Ate gakona ine ate makoro ati hawana nguo. I swear ate matire na nguo. Nani ana nguo? Mimi sina nguo. Aki uongo. Hiyo ili mkiwa na huyo kakijana ati hawana nguo. Nani ametoa mwingine? Sasa mimi mwenye nimemfungia kwa kona. Sasa inasemekana hivi. Murasi gomadha. Ulikuwa umetoa kijana nguo. Mimi nilikuwa nimemsukumia kwa kona na ukamtoa nguo no riu andu marauga atiriri ni mwana wa single mother tondu single mother niguo mako mahana ni aganu nona sasa unasikia vibaya unaona ndo dilu na mundu ucio radili na mwana ndadile na mwana wakwa ni ndadile na mwana wakwa ni riu ngigeria no riu no igua ona ukindiraga nake ri ni ta iria cithakagwo cia cha baba na cha mama riu hiyo cikitua tondu anakuanga si ndio but riu no tondu agukorwo atiriri wina depression ni gwatigirwo ni baba wao na ugicoka riu haha hena uturire ni urituhire muno niguo na ni urenda ku defend mwana uyu wa single mother no urenda kuonania uri okuo unaona so it was really bad niguo sasa Esther hiyo kitu umesema ilikuwa ina ku affect tu ilikuwa inani affect sana juu pia ilikuwa inanipea low self esteem juu jieke ina situation whereby unaenda shule unaulizwa babako wako wapi mamako wako wapi ni sawa umeswallow in hiyo mwenye anafai kukuprovia hakuna makosa unafanya kukua na single mother ama kukua na the fact that mamako wako peke yake pia yeye anakuchapa ama anakunini so unaona so ilikuwa nafanya nikuwa rebellious na apart from kukua rebellious niko kwa aka certain kakuni yani nimejifungia tu staki mabeshte na nikipata mabeshte ni mabeshte wabaya hivyo du waiguaga atia gukorwo no he handu wakinya gukaigwa ni ramisi gukorwo hihi wena
Ai, silifika point mpaka sana naanza kudanganya. Unadanganya? Nasema babangu ako majuu. Aya. Serious? Nilidanganya watoto juu sasa nilikuwa naambia mimi babangu ni polisi, mkinichapa ama mkinifanyia nini babangu atatoka US akuja waue nyi wote na kuna ilifika sitakudanganya, ilifika point nikaanza sasa kuambia watu naambia watu either babangu ako majuu ama mtu tuseme mwenye mama atakuja naye hata kama nikavisit niseme boarding nasema yeye huo ndio babangu. Okay. Serious? Ya ilikuwa mbaya by the way. Ilikuwa mbaya. Andi sasa vile alienda boarding, tukaanza kumisiana. Ndio akaje akajiria kuono ni kitoto spoiled. Na visit after 2 weeks. Na kuna point ulikuwa umefika ukasikia unachukia madhe sana. Mbaya. Sasa kwanza nilikuwa nachukia madhe na nachukia wanaume. Hiyo time ukiwa mdogo ama? Nikiwa mdogo lakini sasa si kuchukia wanaume ati sexually or anything. Nilikuwa tu na mbaba tu yote. Na ulikaa kunini ku accept madheli? Venye nilifika form 1. Hata time ya boarding. Hata time ya boarding. Guy, ulikuwa unanimiss tu juu ya snack? Nakumbuka form 1 hata sasa mimi on my side ndio sasa tulianza kuwa mabeshte. On my side. Sasa form 1 ndio nilifeel ukiwa sasa alikuwa anafikiria ni best yako. Unajua ile kitu ilifanyika? Agaona kitu sijui nikukumbusha hiyo. Leo hindi no yothe ri tugitwarwo igoti-ini ni baba wao. Okay. So anataka sasa kuninyang'anya mtoi. Okay. So na huku sasa amesapotiwa na sister yangu, yani ginya my sister nena thia karuga maigoti-ini akauga nigetha tunywe mwana. I think alikuwa amepewa ndio care boarding. Sasa hata hakuwa ameenda boarding. So hii kitu yote imekuwa mkikimbizana. So siku moja akaenda shule. Baba wagithie thukuru. Athi thukuru le huyu akaitwa. Akaitwa akaambiwa sasa babako amekuja na akaenda na kamuona. Alikuwa amekuja na kitu. Unajua alikuja mara mbili. Alikuja nikiwa boarding na day school. Ndio boarding sasa after amekam I think nilikuwa around class 7 6 kasema mimi sijui mzae nani. Na hakukuletea kitu. So hau niho aiguire ile guoya. Okay. Anaweza sikuwa najua na gukuru nake my sister ni aramuchocha. Hapana, enda sasa wewe mama yako hana kitu, enda ukakae na baba yako ndiye akona kitu, akona mapesa. Unaona? So ginya mwana nake ri agatuika confused. Na riu ni akinyira gutuika riri ni transition period ya ni araingira riu onset ya teenage. Mazingi menya haha ni ngute mwana wako. So tulikuwa tunaongea riu ninge ndimwe ninge thukuru. Hiyo incident hebu akwambie nilimchapa ndamutengerire thukuru ngima na ngo. Uko utakutengera. Sukuru nie ndietaga mwana maita meri. Ndongiora. Niki ni henya. Ngegweta ona ndingigutengeria. Wirehe haha. Ni ndo hake. Ni guoya uri gukwenderia Ngai nie ni ndamwendeirie guoya pio nie ndangithie kundu aki siku hizi hata ndio ninaona hata huyu mtoto hata kulienda aje. Sasa alikuwa hiyo time mimi nimepoteza textbook alafu naekelea class it alikuwa last year ndio amenipotezea kitabu na kitabu nilibaiwa this year. Okay. Unaona? Yani anakubeba ujinga. Aragukuwa wana fio arakwira ifuku Ngai na riu hindio ma umehaso paka kupata hizo vitabu na nie mwana wako akoragwo na mafuku mothe ndari athi thukuru atari na mafuku mi afadhali mi niende nioshe watu nguo nilale ja mwana wako ndikage guthie kumuona visiting na ndimutwarire na Ngai agani andathimite hindio si ndio nilikuwa nampelekea shopping ya karibu 3000 kila week after 2 weeks akeni naishi ndekuo and then nataka show off pia nataka kuwaonyesha mtoto wangu msimbebe hivyo. Ninaingia na make statement. Mutigakue mwana wako oguo nie. Mtu ajaribu amguze kidogo. Neni jage unako hutia mwana wako sio mtu mwingine. Mpaka saa hii.
Paka saa hii. Lorike ugeka Kate. Paka saa hii. Ai. Dautia. Rĩu ti ĩyo mpaka saa hii nĩ ũngĩenda rĩu kũmenya rĩu unijue ũmenya piũ tiga atĩ kuona atĩ Kate atĩ ũrĩa ndungata ya Ngai waguza huyu ai we ni nini hizi unafeel ukiwa na security hapa yani ni ũrĩa nampenda ile ugakorwa atiriri you love her so much unakuwa protective. Okay. So hata ukikosea unakosea tu ile ujui ni kukosea unakosea. And then hiyo kiface video ilienda nie ngeigua hapana mi ile I want to nataka kumpatia ile kitu yote alipoteza for these years. Okay. So ile kitu nitafanya nitamspoil. Kabisa ile kumspoil na Ngai akoretwo mbiria kuhetwo pesa. So ikafika mahali sina shida ya pesa. Rĩrĩa thire boarding uguo mambo ikafunguka akanipata. Tumetoka kwa ka single room tuko kwa one bedroom. Sasa mambo imekuwa iko poa. Tuko na decoder. Tuko na rĩu sawa. Alafu rĩu ndiraigua thĩna rĩrĩ anaita watoto kujeni kwetu tondũ rĩngiona kĩrĩa kwao gwitũ kũrĩ gũtirĩ kwao. Niona hii mimi yule mtu I know how to work hard. Ona maundu mangithukana ri nitajua I gave it my all. Ni ile tu mambo ilikuja ikaharibika. So ni ngemuspoil riu nigetha ndĩrenda kũrĩhĩria kĩ na riu tukiaria tukaragia na bado tunaomba Ngai agituteithia relationship itu igicoka niguo umenye kuma form 1 ni ho riu yacokera office kwangu mimi riu na ni hizi ndiramenya ukiwa form 1 ukasikia sasa umeanza kumaccept alafu sasa unajua time pia naanza kukatiwa form 1 niko 13 niko 15 ama 14 uko 15 ulimaliza shule na 17 years form 4 sasa nilikuwa 13 ulikuwa 13 kuna tu vijana tuseme kwanza primary nakumbuka nilikuwa napata tu barua kwa loka yangu nini sasa of course nikikataa nataka proper guidance nini saa hiyo time sasa ananiuliza naambia mom niliandika barua nini ananiambia fanya hivi mtu ufanya hivi nini na the good thing ni ati hakuwa ati venye sema unaweza ambia mzazi umeandikiwa barua and then aanze kusema sijui utapata nini hivyo yeye alikuwa ananiguide ananiambia what to do ananiambia hii time you're supposed to focus on your studies hivyo vitu kama hizo sasa me from my end boarding at least I found myself so nikajua huyu ni mtoto wangu na hana mzazi mwingine ni mimi peke yangu na unajua hata healing bado ina take place so nikajua riu uyu ni nake ndari tata wa wangithi kuri we ndari mamu ndari soso wa wangithi ate kuri we ndari ungi ni mimi so nikamua ile mateso nilipata ndakaona mwana wakwa so kaa hiyo kuandikiwa barua mimi niliandikiwa barua nikiwa form 1 na hapo ndio masomo yangu iliishia na naona undu ni ukaga ugecokera aliandikiwa barua akiwa hiyo form 1 na ikawekwa mpaka switi riu hindi mwagioka kinjira atiriri mam kwa amekasirika amekatiwa eka mwana kamwandikira marua gekira thwiti hau kwanza na kameandika na Kiswahili ajuragie saa mtu ananiandikia barua na Kiswahili kwa nini ulikuwa unataka kuandikiwa na nini na English nyingi andikire na Gikuyu nini ni naona tondu rari horo wa marua macio ni matumire njire cukuru wiki nyandikire kairitu marua gakarira thukuru ngima alienda staff room akilia okiro wahurirwo kaingieterera gatari kura ndokire thutha wa wiki ndahurirwo ni class teacher wetagwo Mr. Gathungu yes Leo ndiragikwira riu ri no nu nona nie ni ndandikirwo marwa ndende wambe wone nginya uria shaitani ekaga akaingira aga creep arenda kugera karaini kare karia wagereire wewe muciari ri arenda riu kugereria aramba kwenda kugereria generation yaku o ka pattern ikoragwo repeated pattern until realize riu ri nie ri ndagire guthomithio riu mwana ni andikirwo marwa ni kwa kumuthomithia kangiga kimucogotha ningi agioka kinyandika kwanza mamu unajua kwanza huo anaoshwa mpaka boxer na mamake ulikuwa umejua aje anaoshewa si wanaongea hata siamini nilikuwa nasema nikamenya okay ngamwira ndukanetikire huo kwanza mwenye anaoshwa boxer hata si mtu mzuri mtu kamechavia
yani ti responsible jana na huo si responsible. Unajua kijana responsible anajua kujioshea boxer zake, anajua kufua tungo zake, viatu zake zinakuwa ziko poa uguo. In short we utirodo mutageria na Esther. Leo kuma hau form 1. I think sasa hapo form 1 ndiye alianza sasa kurealize no still but kulikuwa tough. Okay. Kulikuwa tough but sasa nilikam into terms na uni mamangu, sitaipata mama mwingine na sina nishajielewa na nishaanza sasa like ku speak the truth. Like niko proud of kusema by the mimi ni mtoto wa single mother, nipelekeni kule mtanipeleka. Si pambani na vitu za low self esteem. Kwanza hiyo time sana nimejitambua kabisa juu mamangu mbele ya watu. And then mamangu sasa ananiambia you are beautiful. Yani hani dismantle venye tuseme mzazi anaweza fanya. So najua mama ananipenda na niko proud kusema bedhe ni mamangu na ni single mom. Hivyo hata nikaacha tuseme hata meeting tuseme watu wataka hivi waongelee baba zao, ninaacha kusikia vibaya. Yani unajua naacha ati seclude na najinyamazia hapo, nasema ati mimi sina baba siwezi ongea. Wakisema mimi niko na baba dimi nasema mamangu alinifanyia hivyo, nikakuwa hivyo. Alafu nilikuwa nakuja kwanza seko niliuza uoga, nina make statement. Unajua kitu moja, kitu kama nyata ile siku madhari ni hata wanajua kujichocha. Wavia jichocha ni mtu aguze mtoto wa ate kuguza ni wakwa doge utia kinya thukuru wezi ameng'ara niko ni guest of honor. Kama kuna harambee shule mimi ni guest kwaja nire rutira ngaruta mafesa maingĩ biũ nginya gũkĩra arĩa mena baba wao. So nika make sure walimu wametambua mtoto wangu na wamemtambua na njia mamenya ndahutagia na nĩ mũgĩ. Naona ni maramenya ni mwana mũgĩ, ni mwana mwathĩki, ni mtoto alikuwa anapenda Mungu because ni Saimole ndiarĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩhota kuhe mwana wakwa unless nimpatie Mungu. So niĩ ndamũrutĩrire Ngai gongona ngira Ngai nderera mwana ũyũ to kaa ni mimi peke yangu mimi siwezi. So nilikuwa na make statement shule. Alafu sasa hapo nimechaguliwa, niko PTA, niko kwa board ya shule. Naona so leo na rĩrĩa ngũtarĩ nginya na visiting ndio twathi mũcemanio naona mtoto wangu rĩu andũ makamwĩtigĩra na bia ndarĩ nginya na bia hĩndĩ ĩyo, hachelewi school fees, hafukuzwi, hapatikani na makosa isipokuwa saa tudogo hivyo yagania ile mugate agaki mwako yeye mugate Esther. Maisha tu ya seko ile inakuwa by the way. Na so far so good, ndĩrona relationship ya njega mũno. Na ndio nginya rĩngĩ mũgĩtigana tiga rĩrĩa wĩ busy. Ni ndakwĩra rĩu rĩ Ngai nĩ mwega na ithuĩ rĩ tũtũirio nĩ magongona. Okay. Tondũ nĩndamenyire kũrutĩra mwana wakwa magongona o ta ũrĩa mũndũ gwĩtwo Job athiaga mwaka akarutĩra ciana ciake magongona. Na ngiuga ihinda rĩu rĩothe mwana wakwa kuma form 1 nginya kinye form 4 ndikenda gũkorwo na relationship na ndikenda ona kũhika. Ngahika mwana wakwa arĩkia thukuru nigetha ndĩmũhe enough time, ndĩmũhe ogo nĩ kũrĩ kũndũ arenda gũthiĩ, ndamĩkaga sure holiday gĩkinya agathiĩ ngamũhaicia ndege edi ngasave kabasave kuma Januari mwende na ndege. Sasa ni nini naweza kutishia nayo mimi nikiwa kama mwanaume? Hakuna. Have you met my mother? Kwa KFC hivi. Sasa hizo ni vitu ndogo. Kanyama choma. Ni vitu ndogo. Ka keki hivi. Nimekushika na keki. Ndavenyiria atiriri. Now I have to raise the bar. Okay. Nigetha gũtikana tuĩke atiriri. Number 1 niĩ ngĩtuĩka very protective. Na ngira Ngai andeithio na gũikara wega. Nigetha rĩrĩ na mimi siku hata na mabest by the way pia to ndiahota kũrirĩtu wega na andũ. So mwana wakwa tugikorwo niwe best friend yakwa ndiye tunaongea tukitoka tunaenda mahali pamoja na ngira Ngai andeithie koguo ndahotire kũmũreizira bar very high na wakorwo kiria renda nĩũramũhe na
osa ona ti ati ni kiri arenda ni ndiramuhe tondu rimwe ona ni ukumuima literally nigetha ningi ndagagiturike no iturike no ni I was providing for her ga make sure gone school fees ta hey ndimwe yarakarire pio ati ndirariha school fees yothe niki na kwani utaki niende ni nigetha ingatwo nginya hindi mwake ingatithia na aingatwo na ndaingatitwo agikinya mucie ngimuri ndina balance o riu turugamite nawe hau na nduraiga bagi ithi yeah, but we can say that so far so good ni ndaikarire mwana wakwa thi na ngimuhoya urekeri woguo na kimenya what I was going through and today I think mwana wakwa knows everything about me rira ndandikire ifuku Saimori about my life she was the first person kuhe copy ya ifuku nigetha amenye muturire uri ohana to ni gwakinyira handu nginya mani I think ilikuwa form 2 akaenda kwa sister yangu Leo sasa hiyo anakatiwa si ndio ulikuwa unakatiwa si ndio ndio ni kadha katiko tikire hiyo story sasa nayo ingeleta hiyo crack katikati yetu uliza nilifanya ni nini kuliendelea mimi nimeenda wapi ilikuwa church tulikuwa tunaenda seminar so kuna boys sasa nikamwambia aunti yangu aunti yako sasa ni sister yako sasa aunti yangu unajua ananiambia nini ati hata uko very ripe kudate muitikie kama boyfriend you aren't an advice hivi and then sasa I think pia hiyo time story ya mom ya media alikuwa I think alikuwa ameisema nikiwa form 2 so akaanza kuniuliza ati unaonanga kama hii story ya mom ni ukweli nini akaanza kuniambia ati ni uongo mom si mtu mwenye unaona hivyo vitu kama hizo yani mpaka namuuliza nyumba yenu mnalipiwa na mbaba unaonanga mababa kama hizo ati nilisikia sijui mko na land Kenyatta Rudnia mama ama ni nani vitu kama hizo sasa alinunuliwa na nani yani alikuwa tu anajaribu kushift mentality yenye niko nayo towards my mom because ili shift by the way ilikuwa mbaya kwani kuliendaje after that sasa umerudi kwenyu sasa nimerudi kwetu and then sasa of course mimi ni mtoi sasa mimi naona aunti yangu ni saint alafu mtu kama mamangu mtu mwenye anakupenda anakuambianga ukweli so mimi nashindwa mbona mamangu ananiambia nisikuwa na boyfriend na niko na aunti pastor na ananiambia niko na boyfriend ni pastor tata wewe wanyura kuroge si ni evangelist sana nafika home naanza kuona yenyewe ama hata hizi story ni cloud tu yani mama hizi kwa amepitia vitu kama hizo ni kujifanya aunti yangu ndio mzuri Juni pastor sasa ilifika point yenye saa mimi nimekwambia mimi kama kitu imeniumiza ama kitu inanisumbua mimi unyamaza so sitaenda niambie mama niliambiwa hivi na auntie mimi naona tu akiwa mbaya na nishamjudge na nisha make conclusion so after a while ndio tulikaa chini tukaongea ndio akaopen up sasa ndio tukarudi kuwa marafiki that is very wrong by the way na ndiri ndaigua uguo tondu taru nie mwana wa brother yakwa ngindehera mucene wa ithe ikumoka Tobe tuthi ujire ugo rajira baba anywe hau. Sasa. Tariu nani ta. Ona ndio riu ni arerwa atiriri. Unaona? That is a very very critical age. Ya na nikio ndaugire nie. Simon usifikiria ati sikuwa na chokozwa. Nilikuwa nakatiwa na majamaa. Kwanza majamaa wako na do. Dikire si mbaya tivo. Na wewe unikafanguire. Siko tivo. You are beautiful. Oh, of course. You are very beautiful. Beautiful. So nilikuwa nakatiwa but then galirika na atiriri muturire wakwa wothe wacenjirie no githuka during this time ya teenage. Mimi nitajisacrifice kabisa. Kabisa hata kama nasikia saa zingine nataka hata kwenda na hapo maybe niko na kaboy fulani nataka kwenda na hapo najificha sana. Mwanako ataka igwika atia? Bufunga macho hapo sasa. Hapana, nafunga macho ya nini? Ilifika mahali mpaka akaniambia mam, kwani wewe unakuanga aje hata uwezi kupata boyfriend? Si upate boyfriend ukujange usiku. Pia wewe. Unamwambia hivyo? Hata sasa hivi by the way ameanza kunipea pressure. Ngoria terere kiti. Weri.
tondu muturire waku wacenjirie ukienda form 1 na niho muturire waku hau niho muturire wakwa wathukiire na tiwe ndwari wendo wakwa nie considering we na mwana wa muiretu na niki wikite kana ni ati hotete kurera mwana uyu ni mwana muthaka ni mwana wacemania na andu kana what have you done? Number 1 Saimori ndakora ndire kindu ngiahotire kuhe mwana wakwa tiga Ngai. Okay. Koguo nie mwana wakwa ndamu introduce kwi Ngai at a very tender age. Okay. Ngimu introduce kwi Ngai nake Ngai no akihuthira go njira ciake and then ngituika nie de ugire ndikwenda mundu ungi atuike role model wa mwana wakwa. Okay. I'm going to become a role model. Ngiuga atiriri nie guku gwakwa githe ndire single mother na andu na kuu maugaga atiriri single mother marehaga thuri kwao akamageka atia ngiuga gutire muthuri ona umwe ngarehe gwakwa mucii mwana wakwa muone nigetha hindire nga make decision ya kuhika kana ya gukorwo na mundu ni ngamwira mom this is my boyfriend na ni akahota hindi ni akahota riri kumuyukia na kumumenya wega na hindi yo ri meciria make ni hindi marakura ni hindi marakura kuma riwe miaka-ini ya teenage ni hindi meciria makorwo me wild no anyita ni hindi meciria makoragwo me ni hindi riu transition ni ya kugimara ni hindi ambiriria riu kukorwe ni ambiriria kugimara ndeyuragia atiriri riu ta riu tha ici ri ingirehe mundu rume guku ri na ciu mwana wakwa ringi ovulation ile time anatamani pia because ni physical changes iria normal the normal physical changes naona ringi ndehe mundu rume guku mwana wakwa nigwa ni twaingira na hau theinie naona so na maybe ana ovulate si hata yeye ataanza kutamani kuwa na mwanaume niguo riu ingika atia naona ngikira ngiuga nanie ni ndikarehe mundurume guku mwana wakwa ndakona mundurume guku na mwana wakwa ndakona ndina mitugo miuru ni ndi okay ndi ndakinywa njohi ati mwana wakwa ne gukinyona ndi muriu koguo riu ndekunyona stream line mitugo yakwa na ngicoka ngienda Ngai koguo ni ndari ni ndi muhoi muno koguo ni ndahoyagira mwana wakwa ngamukavana thakame ya Jesu ngera mwana wakwa ndakare Ngai ndakareke tuhitanie na mwana wakwa and then I made her my best friend riu tukaria tu maundu riria ndi ni ariu ni ambiria kuhingukira ni ambiriria riu kunyona na njira ingi nona Ngai agigithia ugwa muteithĩtie so nie no njuge atiriri gitumi kiria kiatumire hote kurera mwana wakwa nginya umuthi tinie ni Ngai wandeithirie na makiria moguo ri haria ni ndagire ni gukorwo ndi responsible ngituika responsible na ngimuonithia mwana wakwa ndugathie kugia tamaa ati tondu ni mwathi cukuru na ringi gukorwo andu acio mena mbia na inywe mutiri iganira uria we muhana umuthi twakorwo twina cio ni sawa rucio twakorwo twina cio tutari na cio ri umenya andu ni magaga na rimwe ona ndiamuheaga literally ngamuima nigetha ndigeke atia nigetha amenye ni kuri rucio no wage no that no riu ri na nie ngigituika role model yake a person that she can look upon one mami no nyende gutuika ta mami no nyende kwenda Ngai uria mami endete Ngai no nyende kuhoyaga so ugakora nginya cukuru ameinjingiza kwa CU mambo ya church and all that not kuga ati ndakiri mischievous na bado anakuanga saa ingine mischievous na ugakiuga mugituika arata na agakuhingukagira Esther nikuulize swali okay kulingana na hiyo story yote mama amepitia maybe unasikia venye anasema ndio leo akiwa form 1 we ni kaundu kariku kurehagira taru maisha-ini maku kulingana na maisha yako labda unasema sasa mimi juu mama aliolewa nikiwa form 1 mimi hiyo kitu kuna time ulikuwa umeniambia ilifanya uchukie wanaume vitu kama ama unaionanga aje? First of all huwa nashukuru Mungu kitu kama hiyo ilihapenia mom kwa sababu singepata experience na kukua tough ama na kudeal na situations kama singepitishiwa kwa hiyo kwa sababu vitu zenye zinamuaffect hata kama zitani affect directly kuna venye we are part and parcel like experience don't fall at mean experience so naweza sema sijui yani tuseme tu imeniform kukua vile niko sahi mpaka tuseme decisions zenye tuseme ninaweza make cause kuna vitu zenye
tuseme mabeshte wangu wanaweza tuambia tufanye, lakini nikikumbuka kule nimetoka ama vitu zenye ziko back home ninaacha ama ninajilimit ama nina work on myself ndio ni change back home. Una get like imenipea sensitivity in a way that siwezi taka ku mess ama siwezi taka kupitia vitu zenye mother alipitia na pia siwezi taka let down kwa sababu of course vitu zenye alipitia kuna expectations za sitapitia. Una get so I thank God vitu kama hizo ali experience ndio mimi ni si experience. Una get ndanyita wow no kaile tukogene kesho leo wewe not kuga atiriri sio ati kusema ati si mtoto kama wale wengine hapana. Nilimpatia space yake ya kukua ni damu ile space yake ya kukura kani kuchokozwa na saa nyingine by the way na maybe hajui nasikianga tu poa akikuja kuniambia alichokozwa na Charlie. Runo atigire komenaro meba ile. Siwachuki, siwachuki. Kuna sina bitterness na wanaume. Kuna kanini? Ka boyfriend hivi. Of course akonayo ni vile hatakangi kuniambia lakini najuanga. Sasa unajua kwanza nikuseme unajua kuna simu uliongea nayo pale for 2 hours. What is going on? Hiyo nimeisemea hapa. Ni nani mlikuwa? Shule, ilikuwa shule. Simu ya 2 hours. 2 hours ilikuwa shule gani? Project usiku na giza esa. But nimempatia space. Ile kitu nasikianga tu nikuwa tu proud of. Okay. Sasa saa hii naona matu kama ya tole. Usifurahie sana ati kusikia ati demka huyu atidaga na tuiretu tulia tungi. Ai hiyo kitu mimi nasikianga tu poa nikisikia saa nyingine ameshinda na maboys huko ngamenya katikati ya huko tu ndiye anakatiwa na wengine anawaweka mabrozone anakuja ananiambia hey mom unaona huyo alikuwa amekuja sana nikamweka brozone. Okay. Huyo kama ya terere George umemweka wapi? Hapa kwa roho. Ni brother wangu Ni bro. for life. So unaona Si bestie bro magacoka riu nginya ni maramutara na mwesta usianguke hivi usifanye hivi so ukaigwa riu anaweza kuja tu na ki experience kwa hey mom tulikuwa tunaongea hivi ukaigwa wega we musiali but I can sincerely say mi hajanipatia hard time ya kumlea mwana ni ndare he hard time ule mundu gati te mwana wako ni aheire hard time ya kumurera and I really thank God na ngacokeria Ngai ngatho hajanipea hard time but sijamzuia kuwa ku grow ku experience saa nyingine kuna ile tu uongo anakudanganya tu ile ku cover up ile tu ya watoto tu unajua ni ahenia kama no hodagereire ni ahenia no riu ule hakuna kitu ati unaweza fanya kubwa na ile kitu iko unamguide unamwambia ikifika hapa nao unampatia ukamuhe muturire this is life this is your life mimi maisha yangu ilikuwa hivi na wewe sasa umepata an opportunity ya kukua hivi you are privileged so choose ile kitu uta choose that is what I'm going to support if you choose to be a bad girl mimi nitasikia tu vibaya but at the end of the day it is your life so ni ile kitu uta choose but ni namguide namwambia hapa inakuanga hivi nampatia freedom but unajua hii freedom inafaa kufika hapa so like now when I was getting married juzi nilikuja alikuwa amenipush wakati sasa alimaliza shule aliniambia mam ulisema utaolewa ukimaliza nikimaliza shule but nilikuwa ninajua siku moja alikuja tu akaniambia hey mam mimi nataka kuwa na dad so nikajua na nori ule diakere nake ati nake wangu ikatia wako munegera but nikajua hiyo ni kitu alikuwa anatamani sana kukua nayo so tukaomba nikamwambia akaniambia alini challenge aliniambia mimi uliniambia utaolewa nikimaliza form 4 sasa nataka uolewe na Ngai ni mwega to ninderaga Ngai no nyende kuhika mwana wako ekatia na true ndahikire mwana wako alikia shukuru so nikakuja tu siku moja akaniuliza saa ni aje nikamwambia kuja hapa nikupeleke nikampeleka out siku moja nikamwambia sasa unashindanga ukiniambia niolewe mimi nataka kuolewa
yake nile Ngai. Yani alifurahi ile tu sasa, na nataka sasa ikuwe udaku ni nani anakaaje kona do hiyo tu vitu sasa so maybe anaweza kusema mbona ulikuwa unataka hivyo mama olewe? Sindo ampate hata yeye mtu wa kumpenda, si ni mtu na pia mimi niko na a father figure. Okay. Wow, by the way ni poa. Yeah, so vile nilimwambia nataka kuolewa nikamuintroduce because I had already started now dating chini ya maji. Okay. Chini ya maji hakuwa anajua. Macalls anasikia usiku hivi masaa saa 8 niongea hivyo. So asubuhi wewe nani mlikuwa mnaongea we kukudhawi kwa wewe. So finally nikamwambia now I want to get married and it was nilikuwa na mixed reaction atareact aje. Okay. So nikamwambia but she was so happy. So ikafika mahali nikamuintroduce na wakapendana. Okay. So na hata nikikuja kuolewa life ilikuwa easy, we were looking forward. Okay. Na even after the death of my husband that was a very big blow to her. Ilimuaffect vibaya ilimuaffect vibaya sana. But I really thank God tumekuwa support system ya both of us. Na even though hata sasa ameanza kunipea pressure. Maana ameanza kunipea anataka niolewe. Simtafutie. Nachangamka. Serious? Ikani anaona mimi siwezi, mimi naweza jitafutia. Mimi sianze kuniletea mimi. No ule gwicire hinde ria kinya Ngai ni atumaga maundu magi. No hau rugu angikorwo guo niguo urenda ri. Ni Ngai ndagikuhe kindu utarenda. Mambo itakuwa poa. Mambo itakuwa poa. But so far I can say that Esther is a good girl. Na sisemi hivyo kujigamba ati kwa sababu tuko on camera or something. But Esther has been a blessing to my life. Na amekuwa ile mtoto mwenye unaonanga maze kama singekuwa na huyu saa mtoto yule mwingine ningekuwa na yeye angekuwa nani. So na bless God tu sana. Yake mwambie maneno ya mapenzi. Na bless God tu sana. Juu yake unaona leo aratheka tondu wa gukona naongea sheng na bless God. Bless God. Na bless God. Una love. Na mlombo tu. So and she knows and Esther, you know that I love you. Na you're an answered prayer kwa maisha yangu. You are one in a trillion. Na unajua I'll lay down my life for you, man. For you. Unajua tu there's nothing I cannot do for you. Na ile yenye siwezi kufanya ni ile maybe staki ama ile haiko. And you've been a blessing to my life. Na nimekuona hata wazazi wengine maybe mtu anaona mazina naweza taka mtoto wangu akue hivi. But we really thank God, si ati kumekuwa na challenges, a lot of challenges, but we have learned to go beyond the challenges. So sijui naweza kusema musheriwe haha ungikorwo na mwana wake na ni araigua ginya rimwe maundu ta marituhire maybe a situation iria riu iria ndari hindi ndahuraga mwana wakwa na ngamumena ingenda kumwira atiriri just hold on to faith. It is a season ni guthira no season iyo no itige kironda kinene muno. It is good to reach out. Ni wega kwaria reke thiwaririe mundu amenye what you are going through nigetha mundu ucio no ahote guguteithia nigetha ndigatige mark nene muno undu mugukorwo mwikurene na mwana mutakahota gucokana ringi. So I really thank God tondu wa Ngai gukorwo ni andeithirie na tukihota gukorwo ni twahota gucokanira na mwana wakwa. It's not easy kurera mwana agakinya haha, though it's enjoyable, no ti raithi gukorwo kirera mwana to nie na andu angi. Riu nie ndadecidire mwana wakwa will be my best friend, we talk everything anything anytime. Ni tuthiaga out tukauga twathia out just to talk. Ni ndenda kumenya uria tariu kaundu kau augaga ni athuire men. Ni ndendaga kumenya how deep
is it tondu riri githi ndarakineneha thi ndaragikinya handu andu muciari akinya aka kwani mtoto wangu hata akatiwi so hata yeye nimeanza kumwambia sasa aanze kujitayarisha kuwe na serious relationship juu hata mimi ningetaka kuzaliwa na ningetaka aolewe pia. So if you hate men, who is going to marry you? But I really thank God hawa riu ndamathuire ndakwira rarire na thimu mathama ona nyumba na ngaigua thimu ona katona naongea nako si de mama si bro handu nginya ndirakorire acorete the muno na rimwe gakĩigua na nĩ ũkwĩhingira handu igua kĩario yes yeah, it is really fun and I really thank God. So Esther, I think just allow me to tell her these words. Esther nakupenda. And you know that is our slogan. Na ukitoka I love you. Although utaru netwekete riri ni ile tough love. Unasikia mtu anakuambia nakupenda, most of the times namwambianga Esther nakupenda, na niza unataka chai ni nini unataka? Ni chai juu anajua sasa lazima ipitie but she has been an obedient girl. I really thank God na gati ya Ngai. Thank you Esther tondu nduhete ihinda irito na I always pray for you nigwendete na niguhoyagira Ngai nigetha bara iria ciothe ndagereire kana uguo ndagereire nginya gukorwo ati ni hindio ndakumenete ndonaga ta wi burden ciana cia tukuitikanagerere hau na Mungu atakupeleka mbali. You are going far and you'll be a role model to so many young people. No matter being brought up by a single parent is not a crime. Nati kerumi. It's not a curse. You can be brought. We have seen so many people that are brought up by single mothers na magatuika ndo even senior people in the government na magatuika ndo wega. You can still be disciplined ona ukirera ciana ciaku na nikuri maundu mamwe twiimaga for the love of our children. So Esther, I want to say thank you ona gwitikira guka haha tukaria challenges. We are not just talking about ourselves but turaria on behalf of other people aria mena ciana ciarika tariri to nigioi they have been going through a lot and I'm proud. I'm a proud I don't know now if I can call myself I'm a proud widow kana tondu I'm not a single mother ne Ngai niakingirukirie gikiro kiu but bringing her up as a single mother was it was still a challenge but it was good. I learned to know myself na realize and she has been a good girl and a blessing to my life. Wow. Yes. Siwezi no agisigo Esther. It's your turn. Hey. Hata mimi nakupenda. Ile kesi goroini. Sisi zinatoka kwa moyo. Hata mimi nakupenda. Na I'm grateful for everything that you did, you have done and you will continue to do. Because si wazazi wengi wanakuanga venye wewe unakuanga. I'm also grateful the fact that you're my friend. I don't take it for granted. And may God bless you. Amen. Amen. Ni hayo tu. Haya, Esther, nataka labda kuna mtu yako hapa hivi. Anaona haonangi baba kwa nyumba. Si ndio? Na najua umepitia hiyo experience. Labda hata anaona mama yake anamchukia ama kuna mzazi anachukia mama yake. Si ndio? Kuna mzazi anachukia mtoto wake. So unaweza taka uongeleshe huyo mtu ama mtu wa single mother. Na huyu maadhi mwenye labda anachapanga mtoto wake sana, umwambie ile kitu anataka kuweka kwa huyo mtoto. Si ndio? Face the camera. Sawa. Umesema niongeleshe mtoto wa single mom? Yeah. Watoto wa single mom na hao single mom. Yes. Na waongeleshe Kikuyu kidogo, wengine wa Kikuyu. Ongea tu. Hata lekeo ya Kikuyu anajua. Waongeleshe tu, wengine wa Kikuyu. Dada kumwira atiriri. Mwende ciana cianyu. Na mkoe mabeshte wa watoto wenyu. Imeishia hapo. Wapende. Na venye wewe huwezi taka kufanyiwa na mtu, usifanyie mtoto wako na kuwa their safe space
na they are confident na wacha usinstill uoga ndani yao. Please just be their friends cause a lot of people are suffering out here. Watu wengi wanateseka sana juu hawana hiyo motherly love. Na ule mwenye anarizwa na single mom, penda mamako cause hiyo ndio the only gift utaipewa na God. Na we jua mamako ndio the only person atakwambia ukweli bila kukusikililia wivu. Yeye ndio atakuguide, yeye ndio atakuprotect from each and every shackle. Na kile unafikiria ama kama unaona ati mamako ni old fashioned ama haja experience, anajua everything juu ameishi mbele yako. So mpende na always put her first na make her happy na understand. Hiyo tu. Wow, thank you so much for those words. Na gayaro murathima. Amen. Na muturie. Na thank you. Amen. Onawe by the way. Amen. Ona gutuhe platform teno. Tugoka kwaria. You see, sometimes it becomes very emotional. No tukahota gukorwo we can go beyond that. So mwathani akurathime ni tondu ona gutuhe platform ya gukwariria muciari wi haria waiguire tatiganirio, waiguire tamenirwo, ona kirera ciana ciake amareraga akimarumaga, erai ha muhana thoguo, erai ha tondu ndari na support system. Ringi ni ekirwo matharau, ringi ni arumirwo ni mwana ucio, ringi mwana ucio na ni arigirwe nda, rejection iyo ya nda ya gukorwo maybe hata iyo mimba irirukwa. So mwana ona ndungigwa we proud kumwira atirire baba wanyu ni twatiganire, amwe meraga ciana cia baba wanyu akinyirwo ni kirori, no ti kwenda ni kurigwo atirire gwira mwana uyu atia. So me I would say be proud of yourself. Let your child know at a relationship mundu ni ngiraga ona thiini wa marriage na ikaga ku work. Kana relationship ikaga ku work. Maybe you had sex, early sex. Era mwana waku ni ndagereire haha na ni ndingedogerere ha, ndingedogerere haha. Protect yourself. Kana no na ni kuri makome bita ni mundu ona ni arwarire. At the end of the day mwana waku ni kiheo kuma kwi Ngai tondu Ngai ariho na niwe wetikiririe some products of rape. Amwe aciari au ni kuripo maripirwo makigia ciana icio ona do ithe no ona ndangĩririkana maybe it was maybe a gang rape ona ndangĩmenya ithe no na ni akorwo na ruo akarigwo gwira mwana uyu atia. No riri at the end of the day o ni mwana waku ni kiheo kuma kwi Ngai, ni Ngai wakuheire nake mwana ucio wi hau tondu ni turathikiririo nginya ni ciana nini na iretu anina na kia nini. Be proud of your mother, be proud of your father tondu we still have single fathers who are raising their children. Be proud of your father, be proud of your mother. Mwathikire na umutwe murata waku mu understandage rimwe ni areciria kuria mukuruta gia kuria, ni areciria kuria mukuruta school fees and all those things. Maundu mau mothe mwekira hakiri-ini mutumia ucio kana muthuri ucio agakorwo ena ringi stress na rimwe akauga ciugo. Na ithu aciari tumenyere kurathima ciana citu tukamathiriria maundu mega, tumetage ciugo njega na tukaira Ngai etuteithie tunyitirire marakara macio makurakara ati ni ukuruta kiugo wi murakaru. Tukira Ngai ndugetikire mwathani, tukwenda kurathima ciana citu tondu no urerwo ni single mother no kagea na muthuri we no kagea na mutumia. Tikuga ati tondu arerwo ni single mother no nginya ugakorwo wi single mother. Ngai ni abrekaga chain iyo. So we want to thank you Simon ni tondu agutwe platform ino twina Esther na no tugukanga because we want to educate people na tukuma educate through our own experience. Tuteguconoka today my daughter is not shy about ati areretwo ni single mother or something like that. So we really thank God na tugagucokeria ngatho ni tondu agutwitikiria guka guku ona ithwe mwiroreri ni twacokia ngatho kwi mwiroreri uria watwirorera muthenya wa umuthi. Ngai aroteithia mucari wi haha amuhe ugi na amuhe hinya wa kurera ciana na nitacokia ngatho ni undu wa channel eno ona eno ya Saimu. Subscribe ni getha tukahota kumenya hindi ria turoka kana hindi ria kwina mundu ngiuroka na maundu ma utaro tondu ni tuonete maundu maingi na nginya magongona na tukamenya na no uhote kurutira ciana ciaku magongona. Ngai witu akurathime no na mwiroreri witu Ngai amurathime na gwike wega nginya hindi ria turicemania hindi wege. Ni thank you muno mukwira andu mtwarikia ndukimere tumaliza. Asanteni subscribe kabisa. Thank you muno guku kwa Simon K kwa Simon K mutikire ku subscribe na ndi mwendete muno arata akwa na nguraga show teno wanyita mbaithika na wa mirorera itikira guciana murata waku
tondu ngwiciria ni ratubundithia undu muno muno na ni hoge undu ya bundithia kurirate na mwana waku tuike murata nake by the way tiga kumurera na bara na kumuonithagia ati he maundu mutangiaria ti umwirage we ni kugurwo wagurirwo ndakugurira asa kuwa friend na mtoto wako mwire ni wagani mwekire na papa thegi muno aratakwa nona inyuĩ Ngai amũrathime family amen na mũnenehie na mũkũrie na kũrie wendo ũcio wanyu Esther we Ngai akũrathime na akwaramirie mĩhaka kĩrĩa wendaga gũtuĩka agũtue Ngai akũhega akũhe mũthuri mwega amen nĩ njũĩ nĩ hakuhĩrĩirie rĩu kana mũno ota mũromo-inĩ atikuhĩrĩirie no menya nini ngathiĩ kwaria oka kwaria njikarĩte hau yes kurefu ya goro kwanza ndithiguo Esther haria tumanĩtie nawe ngĩtĩkĩra God bless you so much amen thank you na arathimage wĩra wa moko maku na kwaranĩrie mĩhaka ona we Kate God bless you so much amen kĩrĩa wĩrirĩirie kũhe ona mũthuri ũcio ũrerirĩirie amen ũyuhe Kate mũthuri amen ndamũkĩra niĩ ndigatũra ndĩ wiki na mũgitagĩre amen nĩkĩo ũhũrire hũra biũ Ngai akũrathime na mũthuri amen pigi makofi so rĩu Esther nĩ kũheana namba yake namba namba hũthĩra reke mahũthĩre ya nyina Esther heane namba ke maheane ya mamu wao no mũndũ ndĩrenda kwaria na Esther ahũrĩre thimũ comment simi ndio menda leave a comment up down below not a comment mũndũ wothe mwĩroreri wa Simon K mũndũ wothe ũngĩenda kwaranĩria na Esther no anjaririe no ũkĩaria ũkorwo wĩharĩirie ndũgacoke wĩna heno anyway namba yaku nĩ njũĩ no ĩrĩa no nĩ ũkũmahe thimũ within I was just kidding Esther ndũngĩheana namba yaku no Kate heana namba yaku ya thimũ tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ maragũbatara nĩ kũrĩ andũ aingĩ marabatara gũkwarĩria na ndakora nĩ tuĩkĩte kĩrathimo nginya kũrĩ andũ aya nĩ nĩ thimũ ngerwo ũrĩa Kate ndamũhũrire through rwano rũu rwake no nĩ ũrutĩte no gabundithia andũ maũndũ maingĩ na nĩ njũĩ ona nĩ kũrĩ single nĩ kũrĩ mũndũ ratigĩrwo arigwo kwambĩrĩria it is true nĩ kũrĩ hihi mũndũ wĩna bitterness ta icio warĩ nacio ari ũrĩ mwana wakwa nĩ kĩĩ kĩrathi na mbere you are in a good position kwarĩria mũndũ ũcio na uheane namba yaku no maririkanie twina ndine ĩngĩ turabanga by the way coke tũrĩkie thank you mwĩroreri witũ wa Simon K TV ngũcokeria ngatho cia mwanya tondu wa gukorwo ũgĩtũnyitĩrĩra muno na thank you muno nĩ ũndũ nginya wa ndine ĩrĩa twarĩ nayo ya single mothers and widows na mũririkane twaugire our next dinner is on 11th mweri wa kerĩ 2023 na tũkĩrĩkanĩra gũtirĩ ona ũmwe gũkua na gũtirĩ ona ũmwe gũhuka andũ othe magĩtarwo mwaka-inĩ tũgataranĩrio hamwe tũrĩ agima na twĩna thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo koguo na mũthi na mbere na gũsubscribe ona YouTube channel-inĩ yakwa ndamũthaitha ndĩnyihĩtie mũno mwĩtĩkĩre gũsubscribe Kate Jijo official mwaithie hau uhinye kanyamũ kau gatune coke uhinye gakengere kau nigetha ukamenyaga hĩndĩ ĩrĩa tuoka na nĩ tũkwaria maũndũ maya maingĩ mũno ndĩna ciari mangĩenda twarie ũhoro wa ciana ciao na matiretigĩra ona nĩ mamĩkire ciana ciao arata nigetha mũke mwere mũciari wĩ haha nĩ atĩ ũngĩhota gũtua mwana waku mũrata na nĩ atĩ ũngĩka rĩngĩ mwana nĩ atuĩkire rebellious warakara nĩ atĩ ũngĩka Ngai nĩ akoragwo na solution ya maũndũ mothe namba yakwa ndĩcenjetie no ĩrĩa tũhũthĩraga 0722 27 87 42 0722 27 87 42 ũngĩigua Ngai nĩ egũgũteithia ũtũrathime ona ũgũrĩre Esther thigũkũ ũkũgerera ona mbeo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai witũ amwĩke wega na mũrathime nĩ tũmwendete